Yang punya sumber kasih sudah lagu Ibu Hajat. Maka Ibu Hajat ditunggu sekali. Sikat ya. Baik ini nang apa sih? Sing dia lagu nih gini. Bapak Cas. Sama sayang. Sing dia sumber nasi. Sing dia sumber nasi. Sing dia sumber nasi. Sing dia sumber nasi. Goyang sayang. Wanci burik surya rek pami. Hujan letih. Sisi basi sir Jayanto goyang sayang mangsa sarep nare datang di barengan kinkilauan ombak letik pati nok emira sumber nasi nok emira nok kusnia wanci burik surya rek pamit hujan letih nok elis sayang nok elis borela dosanya sisi basi sir jayan Bapak Cas Ibu mangsa sadep nare datang di barengan Bapak Cas kinkilauan Bapak Cas mimiti Bapak Cas sayang aduh boran Bapak Cas sayang Bapak Cas sayang Bapak Cas aduh sayang aduh Bapak Cas aduh boral Bapak Cas majikan duh majikan aduh duh majikan kesuwun mau kesuwun okin bae je Bu ki Bapak Cas bae Bapak Cas sini sumber nasi mendi Bu mene Bu sini sumber nasi bos 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 sumber nasi
sumber nasi, bos sumber nasi, bos sumber nasi, bukan lakon duaan. Sisi basisir Jayanti, Jayanti, ngaikin janji pasti Nino Kusnia apa sih? Mangkat bagai rasa cinta bos sumber nasi. Sayang toh muka lakon duaan bos sumber nasi, bos sumber nasi, bos sumber nasi. Oh, oh, oh. Majikan tua lagune ih soje-sojenan kini gendeng melorot kini wong irang ayo ndi ayo